Yaqub'ning xati 1-bab. Men Xudoyning ham iyemiz Isa Masihning quli Yaqubdan yer yuzine tarqalib ketgan Xudoyning xalqına salom. Hey tuğsqanlarım, türlü sınavlarga uchraganingizda onu ulkan quvonish bilan qabul etinglar. Sebebi senimizning sınavluğundan sabırlık payda bo'latganini bilasizlar. Hech bir kemchiliksiz, yetilsken ham minsiz adamlar bo'lungiz uchun to'liq sabırlık etinglar. Eğer aranızdağı birinizning danaligi kim bo'lsa, hammaga saxiylik bilan ayıplamay beretgan Xudoydan so'rasin. Xudoy o'g'an beredi. Biroq hech gumonlanmasdan senim menen so'rasin. O'ytkeni gumonlangan adam samal menen chayqatlib tinchsizlangan tengiz to'lqinina o'xshaydi. O'zining butkul yo'llarında turaqsiz bo'lgan bunday yek o'yli adam iyemizden bir narsa alaman deb o'ylamasin. Tömen jasaytug'un tuğsqan Xudoyning o'zine bergan martabasi menen maqtansın. Al bay tuğsqan o'z pastligi menen maqtansın. Sebebi bay adam daladağı gül siyaqlı solib qaladi. Quyosh chiqib, jazirama issisi menen çöptü quratib taslaydi. Onun gülü tөгіліп, көрkünün go'zalligi jo'g'aladi. Bay adam da uslay o'z isleri menen solib jo'q bo'ladi. Sınavga chidagan adam baxtlı. O'ytkeni ol sınavdan o'tgandan so'ng Xudoyning o'zini suyetganlarga va'da etgan өмір tajini aladi. Azg'irluğa tuskende hech kim men Xudoy tarafidan azg'irlab o'tirman demesin. Sebebi Xudoy jamonlik bilan azg'irla almaydi. Ham onun o'zi de hech kimde azg'irmaydi. Biroq har kim o'zining jomon qaluvlarini berilib, aldanib azg'irladi. Keyin sol qaluv hamledar bo'lib, gunohni tuadi. Al günah jetilsib, o'limni tuadi. Hey, suyukli tuğsqanlarım, aldanbanglar. Har qanday yaxshi ham minsiz jo'xaridan, nurlar akesi bo'lgan Xudoydan keladi. Onda hech qanday o'zgarish, yamasa o'zgarishi ko'lanka yo'q. Onun jaratqanlarının arasında birinchi meveleri bo'luvimiz uchun ol o'z qaluvi bo'yicha bizlarda haqiqat so'zi menen o'mirga yeristirdi. Suyukli tuğsqanlarım, mınanı esте saqlanglar. Har bir adam estude shaqqan, söylövde axirin, g'azeplenuvde de axirin bo'lsin. O'ytkeni adamning g'azebi Xudoyning talab etgan haqlig'in isga asra almaydi. Sonliqdan har qanday ifloslikni ham hamma yerda jaylab ketgan jamonlikni taslab, o'zlaringizda yegilgan, jonlaringizni qutqara oladigan Xudoyning so'zini kishbeylik bilan qabul etinglar. So'zni tek tinglovchilar bo'lib, o'z-o'zingizni aldamanglar. Onu o'rinlovchilar bo'linglar. Eğer kimde-kim so'zni tinglab, onu o'rinlamasa, ol o'z tabiiy kelbetin aynada ko'rgan odamga o'xshaydi. Sebebi ol o'zini ko'rib bo'lib, ketib qoladi, ham qanday ekanini darhol unutadi. Biroq azatlik beruvchi minsiz nizomga aniqlab qaraydigan, ham ol bo'yicha jasaydigan odam umutchaq tinglovchi bo'lmay, onu ish yuzinde qo'llanadi. Bunday adam o'z isleri menen baxtli bo'ladi. O'zin dinchil deb hisoblab, tilin tiymagan adam o'zin o'zi aldagan bo'ladi. Onun dinchilligi bo'z. Akemiz Xudoyning oldinda pak ham qatesiz dinchillik bo'l. Yetim jesirlarga qiyin kunlarida jardam etib, o'zin dunyoning napakliklaridan saqlav. Yaqubning xati 2-bab. Hey tuğsqanlarım, ullu iyemiz İsa Masihqa senimi bar sizler, adamlarda alalamanglar. Eğer sizlerдің jinalsыңызға altın жүзіклі, sənli kiyimler kiygen bir adam menen, jupını kiyim kiygen bir jarlı adam kelse, sizler sənli kiyim kiygen adamga hürmet көрсетіп, siz bul jerge, жақсы жерге отырың, al jarlı adamga bolsa, sen ana jerde tur, yamasa ayak betinde otur desengler, aranızda alalık jasap, jaman niyetli hüküm çıgaruşlar bolup kalmaysızlar mı? Kulak salыңlar, suyuklu tuğsqanlarım, Xudoy bul dünyada jarlı bolganlardı, senimde bay boluvu, ham özün suygenlerge va'da etken patçalığının mirasxo'rlari boluvu uchun tanglamadı mı? Biroq sizler jarlını beabray qildingiz go.
Sizlerge zulümlük jasap atırgan baylar emespi? Sizlerde hükümxanalarga sürüp aparatığında baylar emespi? Sizlerge berilgen kadirli attı maza kıluşlar da olar emespi? Muhaddis жазудағы Өзіңді сүйгенің сияқлы, жаныңдағы адамды да сүй. деген басты низамды хақиқаттан орынласаңлар, жақсы қыласызлар. Бірақ адамларды алаласаңлар, günah іслеп атырған боласызлар. Ham muhaddis nizam алдында jinoyatchi sifatında jazolanasizlar. Өйткені kimde-kim muhaddis nizamды толығыменен орынлап, tek bir narsada ayıplı bolsa, ол бүткіл muhaddis nizamға қарсы günahkar болады. Себебі Неке адаллығын бұзба. деген Құдай Адам өлтірме. деген. Егер sen неке адаллығын бұзбасаң да, бірақ адам өлтірсең, muhaddis nizamға қарсы jinoyatchi боласаң. Азатлық беруші nizam бойынша hüküm etiletiğinler siyaqlı söylеңдер, hem іс тұтыңлар. Өйткені hüküm, rehimsiz adamға rehimsiz, al rehim hükümden üstün. Tuğsqanlarım, егер kimde-kim isenimi barlığın aytıp, жақсы істер қылмаса, не пайдасы бар? Bunday isenim onu qutqara alama. Bir yer yemasa, hayal tuğsqanımız жалаңаш қалып, күнделік azığına zar bolsa, arаңızдағы biriniz olarga, aman esen barın, жылының hem toyun dese, бірақ denesine kerekli zatlar bermese, bundan ne пайда? Sol siyaqlı, islersiz isenim de öz-özінен өлі. Бірақ біреу, senin isenimin бар, menin islerim бар. Mağan islersiz isenimingde көрсет, al men sağan isenimimde islerim arqalı көрсетейін, deydi. Sen Құдайдың жалғыз екенini isenesең бе? Жақсы қыласаң. Жүнлер де бұған isenip қалтырасады. Hey, ақылсыз адам, islersiz isenimingning пайдасыз екенін білуді қалисең бе? Babamız İbrahim, olu ısaqtı qurbanlıq şalınatığın oruna bağışlap, isleriminin aqlanbadı mı? Көріп тұрғаныңдай, isenimi onun isleriminin hareket etdi. Isenimi isleriminin kamal tapdı. Solay yetip, İbrahim Құдайға сенді, hem sol sebeple aqlandı. Dep жазылған muhaddis жазу орынланып, ол Құдайдың dostu деп аталды. Көріп тұрсызлар, adam tek isenimi menen emez, isleriminin aqlanadı. Sol siyaqlı, jansızlardı qabıl etip, olarda basqa joldan jibergen buzuq hayal raqap da, öz isleriminin aqlanbadı mı? Ruhsuz deni ölü bolğanı siyaqlı, islersiz isenim de ölü. Yaqıptın xatı, 3. bab. Hey, tuğsqanlarım, köpleriniz muğalim bola bermengler. Sebebi bizlerдің, muğalimlerдің ağırrak hüküm alatığınımızda bilesizler. Hemmemiz köp qate isleyimiz. Eger kimde-kim söylegende qate qılmasa, ol бүткіл denesin boysundura alatığın minsiz adam bolğanı. Bizlerge boysunuğu üçün atlardың auzlarına suluk salıp, olardың бүткіл denesin basqara alamız. Kemelerde sonçelli ülken bolup, küçlü samallar menen жүрсе de, kemeşinin qalegen жеріне juda kişkene örülmenen borladı. Sol siyaqlı, tilde denenin kişkene bir müşesi bolsa da, köp maqtanadı. Kişkene bir uçqun, sonçelli ülken toğaydı jandırıp jibere aladı. Til, bul ot, denemizдің müşeleri arasında bir jamallık dünyası. Ol бүткіл denemizde ıplaslaydı, ham ömürümüzde jandıradı. Onun özü de dozaq otunda janadı. Her türlü hayvanlar, quşlar, yer bauırlauşlar, hem teniz januarları adam tarafından қолға üretilgen, ham қолға üretilmekte. Бірақ tilde hiçbir adam boysundura almaydı. Ol toxtatıp bolmaytığın jamanlık bolup, öldürüşü zəhərge tolu. Tilimiz benen iyemizde, akemizde algıslayımız. Sol tilimiz benen Құдайға ұқсатып жаратылған adamlardı qarğayımız da. Bir ağızdan ham maqtav, ham qarğış шығады. Tuğsqanlarım, bunday bolmağı kerek. Bir bulaqtan ham duşşı, ham aşçı su шығама. Tuğsqanlarım, anjir ağaçı zaytun, yamasa жүзüm ağaçı anjir bere alama. Aşçı bulaq da duşşı su bere almaydı. Aranızda dana ham түсінпас adam kim? Bunday adam öz danalığın,
жақсы жүріс тұрысы арқалы көрсетіп, кішіпейілік пенен жақсы іслер іслеуі тиіс. Бірақ, егер жүрегіңізде ащы күншілдік һәм менменлік бар болса, онда мақтанбаңлар. Хақиқатқа қарсы жалған сөйлемеңлер. Бұндай даналық жоғарыдан түспеген. Бұндай даналық дүниядан, адам табиғатынан, шайтаннан. Өйткені қай жерде күншілдік һәм менменлік бар болса, сол жерде тәртіпсіздік һәм әр түрлі жаманлық болады. Бірақ, жоғарыдан түскен даналық біріншіден пәк, соңынан тату, мүлайым, бойсынушы, мейірім шәфәтке һәм жақсы жемістерге толы. Ол адалатсыз һәм екі жүзі емес. Тынышлық пенен тұқым сеуіп, тынышлық орнатушылар хақлық жемісін жинап алды. Яқыптың хаты 4-ші бап. Араңыздағы ұрыс һәм жәнжеллер қаяқтан келіп шығады? Денелеріңіздің мүшелерінде ұрсып атырған қалеулеріңізден емес пе? Бір нәрсені қалейсізлер, бірақ ерсе алмайсызлар. Сонлықтан адам өлтіресізлер. Күншілдік етесізлер, бірақ қалегеніңізге ерсе алмағанлықтан жәнжелесіп ұрсасызлар. Сізлер Құдайдан сорамағаныңыз үшін алмай атырсызлар. Сорасаңыз да алмай атырсызлар. Себебі жаман ниетпенен өз нәпсіңізге пайдалану үшін сорап атырсызлар. Әй опасызлар! Дүния менен дос болудың Құдайға дұшпанлық екенін білмейсізлер ме? Дүнияның досты болуды қалеген адам өзін Құдайға дұшпан қылады. Мұхаддес жазуда: Құдайдың біздерге салған мұқаддес рухы біздердің Құдайға садық болуымызды қатты қалейді деп босқа айтылған деп ойлайсызлар ма? Дегенменен Құдайдың біздерге беретұғын мейірімі және де оларақ. Сонлықтан мұқаддес жазуда: Құдай менменлерге қарсы тұрады, бірақ кішіпейілділерге өз мейірімін береді делінген. Солай етіп, Құдайға бойсыныңлар, шайтанға қарсы тұрыңлар, сонда ол сіздерден қашып кетеді. Құдайға жақынласыңлар, сонда ол да сіздерге жақынласады. Әй, күнәкарлар, қолларыңызды күнәдан тазалаңлар. Әй, екі ойлылар, жүректеріңізді пәкілеңлер. Қайғырыңлар, аза тұтып жылаңлар. Күлкіңіз азаға, қуанышыңыз қайғыға айлансын. Иеміздің алдында өздеріңізді пәс тұтыңлар. Ол сіздерді мәртебелі қылады. Туысқанларым, бір-біріңізді жаманламаңлар. Өз туысқанын жаманлайтұғын, ямаса хүкім ететұғын адам мұхаддес низамға қарсы сөйлеп, оны хүкім еткен болады. Егер сен мұхаддес низамды хүкім етсең, онда мұхаддес низамды орлаушы емес, ал оны хүкім етуші боласың. Низам шығарушы һәм хүкім етуші жалғыз Құдай. Тек қана ол құтқаруға һәм нәбіт қылуға құдіретлі. Ал туысқаныңды хүкім ететұғындай сен кім болыпсың? Енді, бүгін ямаса ертең пәлен қалаға кетеміз. Ол жерде бір жыл қалып, сауда сатық істеп, пайда көреміз. Дейтұғынлар, тыңлаңлар. Сізлер ертең не болатұғынын білмейсізлер ғо. Өміріңіздің өзі не? Ол аз уақыт көрініп, кейін жоқ болатұғын пу. Оның орнына, егер иеміз қалесе, жасаймыз, һәм мынаны, я ананы істейміз, деп айтуыңыз тиіс. Бірақ сіздер менменсіп мақтанасызлар. Әр қандай мақтаншақлық, жауызлық. Солай етіп, кімде-кім жақсылық істеуді білсе де, оны істемесе, күнә қылған болады. Яқыптың хаты 5-ші бап. Тыңлаңлар енді, әй байлар, басыңызға түсетұғын бақсыздықлар себеплі өкіріп жылаңлар. Байлығыңыз шіріп, киімлеріңізді күйе жеген, алтын һәм күміслеріңізді тат басқан. Олардың таты сіздерге қарсы гуалық беріп, денеңізді от сияқлы жейді. Сіздер бұл ақырғы күнлерде де байлық үстіне байлық жинадыңлар. Сіздер егілеріңізді орған жұмысшылардың іс хақысын жеп қойдыңлар. Міне, сол орақшылардың дады құдіретлі иеміздің құлағына жетті. Сіздер жер жүзінде молшылықта жасап, қайып сапа шектіңлер. Бауызланатұғын күнде өздеріңізді семірттіңлер.
Sizler özlerinizге qarşı turmagan haq adamlardı hüküm etip öldürdüңлер. Solay etip, tuğsqanlarım, iyemiz kelgençe sabırlı bolуңлар. Ane, dihan sabırlıq etip, birinci ham soңғы жауынлар жауғанша, жердің қымбатлы züratin kütüp atır. Sizler de sabırlı bolup, bekkem turunglar. Өйткені iyemizдің келетігін вақты жақын. Tuğsqanlar, hüküm etilmeğiniz üçün bir-biringizge qarşı narazılıq bildirmeңлер. Mine hüküm etuşi iyemiz kapı aldında tur. Hey tuğsqanlar, Kudayдың atынан söylegen paygambarlardың kıyınçlıklarda sabırlıq etkeninin örnek alыңlar. Sabırlıq etkenlerde bizler baqtlı deb hesaplaymiz. Sizler Ayıp'tың sabırlığı hakkında estiңлер. Soňunda iyemizдің ol üçün neler islegenin de bilesizler. İyemiz juda merim şapatlı, hem rehimli. Hey tuğsqanlarım, ең басысы ант ішпеңлер. Ya aspan menen, ya jer menen, ya басқа нәрсе менен ант ішпеңлер. Tek avаңыз ава, yağınız yağ bolsun. Sonda hüküm etilmeysizler. Arаңızda azap çekip atırgan barma, ol dua etsin. Ruhu көтеріңкі adam barma, ol Kudayga algыс maqtau qosығын aytsın. Arаңızda auru adam barma, ol isenüşler cemaatinin ақсақалларын çakırsın. Olar iyemiz İsa'nın atı menen, onu may menen sılap, ol üçün dua etsin. Isenim menen etilgen dua, auruğa şipa beredi, ham iyemiz onu ayakka turguzады. Eger ol günah islegen bolsa, günahsı keşiriledi. Solay etip, şipa tabuğunuz üçün, bir-birinizдің aldığınızda günahlarınızды moyunlаңlar, ham bir-biriniz üçün dua etiңлер. Haq adamның duası juda күчлі тәсірге ие. İlyas da bizler siyaqlı bir adam edi. Жауын жауmasın dep, ol күчлі dua etkende, жерге 3 yıl, 6 ay жауын жауmadı. Ol және dua etti. Sonda aspandan жауын жауып, жер өнім berdi. Hey, tuğsqanlarım, arаңızda bir adam hakikat yolundan adassa, biriniz onu hakikatқа qaytarsa, bilsin, bir günakardı nadurus yoldan qaytargan adam, bir janды өлімнен құтқарған ham көп günahlardı жуған болады.